Haganu kebentar gom cak di wolek si demonstration ni hapo lau discussion. Penyu pada ngai dia. No, we don't accept. Don't obey your political master, kong. Black and white. Wa ayu. Kini tok kayung pai ba, tok kayung yung siam. I kong kerpat EP Cirup ke district administration, cirup ke baru pelah ni, kesit in demonstration deju UP walai to peaceful. Mem kawan iu chong i dek sok pelakari, good nak cakap je dosan macam liwani. Mem kecing pentut ya kerek yang pi, mem pentut i yang kita kecing lai yang kekam yang pi, kini to penjudo ni ya ke wa i dalalu tidak betul yang pi. Ngatarai pile to yo kopre pi, pile ke staff ke wom yo tulop ini. Ibu tan wani kamu VP halor kecing yang pi. Te chong pi madam. Jenis kita yang bisa tahu komen ki. Jenis chong ini yo smart ketika. Yo smart ketulok pi. Kam ki jam ki yo smart ketika bisa wan seki. Untuk kawan kam. Kan ke orang wow dia rayu create dia ketika publik Mem. Ya kelam iu chong ini kat kan parking space ko biang. Peaceful demonstration ma. Iya. Untuk ibu pelan. Delegation lain hapok di council lah arsin dari pihak kelam museum. Begini to kuwa iu di sokar hawai kelam iki ongi umpelai susah sokar. Ia ke council iyo i. MK 4 hari lima itu bapak. Saya pilih di council ini kok jadi care go gitu itu lagi. Kemudian kata Iman suara kami dia penbaik iya next one. Ka jingek hi jong Voice of the People's Party VPP halor ka jingbam yo tulop kinong tre ka Giant Hills Autonomous District Council GHADC kelas dang hajuai. Ka VPP ka themu ban pelong ya ka jingek hi shong kalan mengor haplak office tre kam jong ka GHADC ha ka ar penyaw trek nailur halor ka jingbam siudap ya ka tulop kinong tre GHADC bat kiwe. Hashwa bagi dekat ka VPP kinwan poi haplau GHADC lasaki ya ki pulit ki bala pahara ya ka office ka council. Unong alam ka VPP ulaya keren ber ka secretary GHADC bat layat hu baka jing temu jongki kalong banra ya kasur ki nong ture ka council
kibam yo ya ka hok jongki. Bangla pa ikmor ba ginse penlong gini gesit in demonstration namanta ka jingdu jingwon patyo ke tulop jong gini nong tray bedon ni JHDC ngisnyo pala kendiat ang gawe hi ba hajaka bangin song sitay sipo sitay ikam sha ang iban song sipo nang takadaw ni haban song gini gagin yung tip na kaay kadaw yung tip balay gi sha ang iban dong sipo kuma nadarong kumtaro kam na ilay yung namar ganay ka peaceful demonstration ka ba ang isyusong sinay ang kumtahi yung ganay ka sit-in demonstration juni kan sedang na unta kulay sibur ganito ke cepat ya pi kipai pa iwa rawan ya kerjaan ya gini gini ki yang Voice of the People Party halor genong rim gini gini cha pendung tulop yang ki kap genong kre ya cha wi ya pa gini gini untuk yu kanga kang an kang discussion tip ni dau hago cha yu sia asli support de kepat yu pi kam genong kre le han chan yu sia em lang ye kre lang chru hi gani to gadau ba ye ni mentai yong pi de gi ye kre lang ni sok ti lang yong pi uman go gi hi yong hi ko jok de gi ye ki man go gi hi ko jai jai da go i chong kalen mungori ni hapo campus dai kamada ong organizing secretary yong university ko ti ni dau wa kebor yong di council ni kebor ga ain meung cha yu sia per kamada khang ni gi ilau ye ni market kat hado ukut de por mo ide boi na do chpao je hado san je de wa ye di kre lang yong pi kam ki staff ki every na do ki officer hado ki grade 4 level kani to kadau ba kadau san nei mentai ki jibit ki jing biang yong pi wa ki juga sem kam jo ye ki lai bai yong ki council yu ro wi place good kêu phá trong làng thì thấy lý tội trong bà kêu mẹ nó kêu nó khảo trường ý như anh đi ngọc lên ý cái đồ kêu qua mà tôi cái gì cái này mà thằng đó màอยากกิน